football Titi parjasari somriat palina ngai thavele don ta ila tunchuma chuan inrinizan in khelte pathianizan in khelte tukinjing in khel thlengin result le abe bom akendel thil then khatte kan soidona chubaka chuan English Premier League La Liga le Serie A ate season an manzo tak chungchang te po kan soikai don ani Germany atang hian tanta ila Germania an top league Bundesliga a season an manzo nuin DFB pokala po season an khar felta a FA Cup klupuin elna DFB pokal final match hian Bayern Munich le Stuttgart anin machon final match hian goal thum lutin Bayern tan Hurricane minisom nga pangana minisom riat na le minisom ko panina te goal khungin Hurricane hat-trick goal mangin Bayern hi final hian an chaka DFB pokal champion no moi an choi DFB pokala hian first round le second round an khel nuin round of 16 in achun zoma quarter final semi final le final ten zui le in heng round zonga hian tun season a Hurricane hian goal a khung veka Bayern hi chakpui 5 vekin phu takin champion no moi a choi pui ani Hurricane hian tun season a Bayern tan hian match somnga pakhat khelin goal somruk pakhat te meu akhunga heiwang hian sangni sompali sompanga season a Ronaldo an Real tan goal somruk pakhat akhung nuwa season khata club tana goal somruk pakhat khungtling le ma saber chu Hurricane hi anita ani tihian Vincent Company kai roi Bayern hian Bundesliga le DFB pokal champion no moi an choi ta a DFB pokala hian sangni somnia an champion nuwa an champion le ma sakber ani nge season khu honnana an manthin DFL Super Cup an choi to boxia German top club ten elna a champion no moi an choi 5 vekani Company kai roi Bayern hian tun season a hian in elna an khel zong atangin match somnga pali an khela voi somli paruk an chak voi ruk draw nein voi ni chau an tlom DFB pokal in elna bi ka hian Bayern hi voi somni pakhat champion tlingta in hein elna a champion ngun berania an mani nai ber tu chu voi ruk chau la champion Werder Bremen an ni Italian top league Serie A po season an khar veta a hein elna a match day hunhung bera hian in khel langsar zuala Napoli in sikhal fain Udinese an neya Napoli chakna gol hi minisom ni pathumna a Rasmus Højlund akhung ni in Napoli hian Manchester United atanga an lei nge tur Højlund hian Napoli a rirung nget jok aput nuin golden season akharani Rasmus Højlund hi Napoli player ngeta ala chiar thei chi alawa achan chu Napoli hian an lei nge na tur ti chiang vekto ma sela ama ngei poi Napoli player kani ti ma sela transfer reng transfer kongka online apui ling thina Højlund po hi July ni khata Napoli player nget officialin anive chau dona tuna an din hmuna hi chuan an lo in leilo ka ma se angetin ala in suan theiri lo ani ber chu Napoli hi tuna an team kai hruai tu season masa a Serie A no moi choi pui tu ni bok Antonio Conte an achua san dona chu wangin Napoli hian team kai hruai tu thar an roi angai don Serie A match danga Bologna le Inter Milan te gol thum ve khungin ani hne to ka he match hian Inter Milan tan Federico Di Marco Pio Esposito le Andy Diop ten gol khat chewan khung Roma in Qualmola Verona Sydney final neya Daniel Malen le Stefan El Sarawi ten gol khat ve an khunga AC Milan ero tlomin an mi khwal Cagliari in gol ni gol khatin an ne Torino le Juventus a chakjok omlovin gol ni ve khungin anin ne to ka Juventus tan Dusan Vlahovic an gol ni akhung Cremonese mola Como goli gol khatin an chaka Como kai hruai tu Arsenal captain thin Fabregas hian player angin Como hi azoma he club atang hin in khel chol sanin coaching atan taboka tichon Serie B atangin Serie A hruai thlenga Serie A hruai thleng mai po ni lovin Serie A hian team thapola asiam der towa Champions League hial a khel phak puita ani Italian Serie A mor bok ani ta ka chuan ti hian tebula team somni in elna Inter Milan hian khel somthum pariata point som riat pasari nein an mani neighbor tu Napoli aya point som pakhata sangjok chungin season an kharta a panhina Napoli hian point som sari paruk nein pathumna Roma in point som sari pathuman neya palina Como omin point som sari pakhat an neya ti hian Inter Milan Napoli Roma le Como te hian season thara Champions League an khel don te bula pangana AC Milan le parukna Juventus te hian Champions League an khel phak don talawa season thara Europa League an khel don ani te bula pasarina Atalanta hian Europa Conference League an khel don bok tichon relegation lama Cremonese Verona le Pisa te hi an relegata Italian Serie A khel team zinga Bologna Lazio Udinese Sassuolo Torino Parma Cagliari Fiorentina Genoa le Lecce te hian season thara European competition an khel don lava
an tual chungin elna chau an khel chun zomang Italian top league hi a mor bok ani ta ka chuan tun season a hian teamin el som ni tena match an khel zongzong bel khom hi match zathum somriat ania heta tang hian goal zakwa somni pakhat lutin match tin goal ni point pali pani luji angani goal khung tamber hi Lautaro Martinez Inter Milan forward hi ni in goal som pasari akhunga tun season Serie A hian in sobber chu heta hian home team an chak chen ber tum chu Como in siruk faya Torino an sop tum kumin January tha anin machonna match kha ania away team an chak chen ber tum chu kumin February tha Sassuolo muala Inter Milan singa faya an chak kha ani Spain a league sangber La Liga a po season zofel ani vele ta a heta hian match den hnung bera in khelang sar zuala Villarreal in golnga gol khatin Atletico Madrid an sopa Villarreal tan Deni Parejo Mikau Tajele Pape Gueye ten gol khat theu khungin Newcastle player thin Ayoze Perez-ian gol ni akhunga Atletico Madrid golam chun hi Mark Bilbila mini somli pahnina a akhung ani Real Madrid hian an match na hnung bera Athletic Club an mikhuala goli gol nin an hne Real Madrid tan hian Gonzalo Garcia Jude Bellingham Kylian Mbappe le Brahim Diaz ten gol khat theban khunga Athletic Club tan Gorka Guruzeta le Urko Izeta ten gol khat ve an khung Real Madrid an chakta ka wang hian an team kai hruai lai lok tu Alvaro Arbeloa hian ahun hnunga point thum nen Real Madrid hi amang tha ta ani champion team Barcelona ero Valencia khelmola lenglutin an tloma goli luna me chahian Valencia hi golthum gol khatin an chakani Valencia tan Javi Guerra Luis Rioja Guido Rodriguez ten gol khat theu khungin Barcelona golom chun hi mini samrukna a Robert Lewandowski an akhungani he match hian Barca hian Lewandowski thana hun mangin he match tan hian team captain an ruata Lewandowski hian captain amben reng chungin goal nen amangai club Barca hi athla liamani ti hian Spain a league sangber La Liga po khelzo ani ta ka chuan tebula Barcelona hian khelsam thum pariata point samkwa pali nein point riatin an sang fala panina Real Madrid hian point samret paruk nein pathumna Villarreal in point samsari pani an neya palina Atletico Madrid hian point samruk pakwa nein pangana Real Betis in point samruk an neya anni panga hian season thara Champions League an khel don tebula parukna Celta Vigo hian point samnga pali nein anni hian season thara Europa League an khel thung dona pasarina Getafe hian point samnga pakhat nein season thara Conference League an khel thei don ani tebula hian somna Real Sociedad hian season thara Europa League an khel don boka inga tinge somna te dai kan ti mai thei Real Sociedad hi chun Copa del Rey an champion awang zokin season thara Europa League an khel don relegation lama hian team pathum an relegate Real Oviedo Girona le Mallorca te an relegate La Liga dana hian point in zata head to head en thinania head to head a chunung zok anam lo chuan goal difference te an enve chau zela chuwangin Mallorca hian head to head a an that lo na tuar ta in Levante le Osasuna nen an point nei in zat Marcela head to head a an hniam zok awangin Mallorca hi relegate an tang ta ani ti hian La Liga a hian match zathum somriat avain khelania goal sang kha somni pali lutin match tin goal ni point paruk pakwa luji angani top scorer hi goal somni panga khungtu Kylian Mbappe ania best goalkeeper a Barca goalkeeper John Garcia thlanani home match a chakchiang berchu Barcelona ni in siruk fain Valencia ni kum September thla khan an sopa away match a chakchiang ber ero Levante ni in ni kum September thla khan Girona khwalmola silifain an sopani English club ten alna EFL Championship Playoff Final po khelni ta in Hull City in sikhat fain boro an neya golam chun hi mini samkwa palina hun top don nai taka Oli McBurney an akhungani hun top don roya boro goalkeeper achefu tok lova Hull City in veilama tangin ball and crossa hei hi 6-yard box atangin boro goalkeeper hian na taka namper talawin abul loka atipera McBurney hian rang taka pen ngalin agola he goal hian team pahni te hi aching fel zui mi pui sing riat sangli zanga paruk te me upun khomna Wembley Stadium a khovela football match man tambera hian boruak atang hleya chakta zok Hull City hian season thara English Premier League an khel thei don Hull City hi playoff in hlangkai team palizinga table pangaya chuan ahniam beran niya point ni chawa him chunga playoff khelan ni chuwangin playoff a an elpui te chu championship table a an chunga omtevek an niya ma se ahniam ber hi an champion ta dai thung playoff a champion turarin kailo ber an champion Hull City nge Arsenal hi lomzo kang o ti vongvong thei turin chutiang khop chuan tun tum result hi
Hull City tan hian alom omani Hull City hi sang ni som paruk som pasari season a Premier League atanga relegate promotion mule theilok lo championship a talzui da ngar an nia Premier League in pet kai le chu soilo championship a po hian atal boy pol ni thinin season masa phei kha chuan championship atanga division niam zoka an tlak lo na kha goal difference wang chau ani nge season masa a goal difference awanga relegate pumpel ram team hi tun season a Premier League in pet kai zinga an telta ania an tan chuan alom omdan athuk leang ti arin thiam thei ti hian championship atangin Coventry Ipswich Town le Hull City te hian season thara Premier League an khel don ta a championship atanga promotion an hmu ta ka wangin season thara chuan championship ni lovin English Premier League an khel to don ani English Premier League soikai ta ila English Top League a hian season khar ani vele ta a match day hunhung bera hian relegate to team pahni Burnley le Wolverhampton in machonin goal khat ve khungin ani ne to ka Fulham in Sydney fai Newcastle an nea Fulham tan Issa Diop le Tom Kearney den goal khat ve an khung Nottingham le Bournemouth a chakjok om lovin goal khat ve an khunga Nottingham hian minute samthum pathumna Morgan Gibbs-White manga ma ruain minute somnga pathumna Marcus Tavernier ran Bournemouth tan asut ve lea point khat ve an hlo chuak ta ani relegation lam kai hnoya Tottenham in sikhat fain minute somli pahni na a Zapalinia gol khung mangin Everton an hneya West Ham in sithum fain Leeds United ne ve bok masela West Ham hi chu an him zo talawa Premier League atangin an relegate Tottenham ero an him ta ani Sunderland mola Chelsea an kloma gol thum luna me cha hian minute somni palina a try human Sunderland tan gol mashwai khungin minute somli pakwana Chelsea defender France tana World Cup a in lan tur zinga mi Malo Gusto an lama tilut palin minute somnga pangana kolpal maran Chelsea ran an sipura su thena mase goldang lubel talovin Sunderland hi gol ni gol khatin an chakani he me cha hian Chelsea center back Wesley Fofana hian red card achoya minute somruk pakhanna no chu ani tun season a Chelsea hian red card voi riat an choi tling ta a red card hi an choi tam falnal an mani neighbor tu ten voi li an choi in khel danga Anfield a Liverpool in Brentford mikhwalin gol khat ve khungin ani ne to ka he me cha hian first half a goal lut lovin second half minute somnga pasarina a Mohamed Salah siam sakatangin Curtis Johnson Liverpool ma ashuai puya minute somruk pathumna Kevin Seidan Brentford tan taw goal vele in point khat ve a an lung oi atulani he me cha hian Liverpool player ro puizinga soi mai haulo tur Robertson le Salah ten bultanin an khel tluan lo ve a second half a lak chu an ni Robertson le Salah te hian Liverpool an chua san dona wangin he match hi Liverpool tana an match khel nan hung berania season thara tang chuan Liverpool team a kan hmu to don lo Robertson hian kum sang ni som pasaria Hull City atangin Liverpool le zoma awanglai hun tha zong Liverpool tana hlan match po a khel tam hleya match zathum somsari pariat loi khelin goal som pali le assist somruk pakua anei Salah hian sang ni som pasaria vek Roma atangin Liverpool apana Reds tan hian match zali somli pahni te meu a khel mana goal zani somnga pasari loi khungin assist za somni pathum lai anei tel boka player van tlang ni chunga Liverpool pan hi Liverpool player ro pui berte zinga mi ni in achuak Robertson le Salah hian Liverpool hi Europa League ti lo in elna an khel pui zonga an champion pui feka an sul nu achuan om hle Salah phei hi chuan a match nan hung bera assist pakhat anei awangin Liverpool tana assist nei tam ber record chel thin tu assist somkwa pahni nei Steven Gerrard a record akhuma Salah hian assist somkwa pathum neiin Liverpool tan Premier League ka assist nei tam ber record thar asiam ta ani Egypt superstar hian Liverpool a hian Premier League no moi voi ni achoi mana FA Cup voi khat Carabao Cup voi ni FA Community Shield voi khat UEFA Champions League voi khat UEFA Super Cup voi khat le FIFA Club World Cup voi khat achoi mana Robertson hian Premier League no moi voi ni choin FA Cup voi khat Carabao Cup voi ni FA Community Shield voi khat UEFA Champions League voi khat UEFA Super Cup le FIFA Club World Cup te voi khat ve achoi man boka player pahni te hi Liverpool club chanchina an player om to zong zinga lotling berpol an ni Premier League match danga Brighton mola Manchester United sithum fain an chaka he match a hian Patrick Dorgu Brian Mbeumo le Bruno Fernandes ten goal khat theu an khunga Manchester United hian phu takin point thum an hlo chuak he match a hian United captain Bruno Fernandes hian Patrick Dorgu khungtur asiam sakawangin Premier League season khata assist nei tam ber record thar asiam ta a ama a record assist somni
Thierry Henry le Kevin De Bruyne te record kha ani rual nuwa Bruno hian akhum felta a season kharna matcha record thar siamin Premier League chanchina season khata assist nei tamber assist somni pakhat nei tu record chel chungin season amang thata ani in kheldanga Manchester City an tloma an mikhwal Aston Villa in goal ni goal khatin an hne he matcha hian City hian mini somni pahnina a Anton Semenyo mangin man ruaya Aston Villa hian second half a Oli Watkins manga goal ni khungin Villa hian goal na chuang ma sak nuwa City hi an le thalani City hian an manager ro puiber Pep Guardiola kumsang ni somparuk atanga an chhor hi an thlaliam veta a Pep annoya an match na hnungbera hian an tlom thung Pep hian City hi match zanga somkwa pathuma akai ruaya champion no moi somni choipui chungin a coaching career a acham reina ber club hi amang tha ani Pep Guardiola hian City a hian Premier League no moi voi rukngot a choi mana chuba ka chon FA Cup a voi thum champion puin Carabao Cup a voi nga a champion puya FA Community Shield a voi thum champion pui bokin Champions League UEFA Super Cup le FIFA Club World Cup a te voi khat theu a champion pui bok Manchester City hian Pep Guardiola an team manager ro pui ba ka hian an senior player pahni an thla tela John Stones le Bernardo Silva te hi input chuak tur an ni angin City hian an thla telani John Stones hian kumsang ni somparu khan Everton atangin City hi azoma match zan hi somkwa panga khel manin City a hian rin roll ani thina tun season a ero match a khel tam lutuk lo thung John Stones hian City a hian Premier League no moi voi ruk a choi mana FA Cup Carabao Cup FA Community Shield UEFA Champions League UEFA Super Cup le FIFA Club World Cup no moi te a choi man veka City hi in elna a khelpui zongzonga a champion pui kim vek Portuguese midfielder Bernardo Silva hian City hi kumsang ni sompasari khan Monaco atangin azoma City tan hian match zali somruk khelin goal somsari paruk akhung ba ka assist somsari pasari anei tel Silva hian Premier League FA Cup Carabao Cup FA Community Shield Champions League le FIFA Club World Cup no moi te City a hian a choi mana UEFA Super Cup a khan team squad a atel lo awangin Super Cup champion no moi choi jinga khan Silva hi atel ve talavani in kheldanga Premier League champion Arsenal in khwalmola Crystal Palace goal ni goal khatin an hneya he match a hian minisomli pakhana Gabriel Jesus an Arsenal tan goal maswai khungin minisomli pasarina noni madueke an akhung bela minisomret pariana mateta an Crystal Palace tan khung vele masela goldang lubel talavin khwalmola champion team Arsenal hian nena nen season an khara Premier League champion no moi an choi zui tabok Arsenal hian kumsomni pahni chung an nga to Premier League champion no moi hi Crystal Palace mola hian an choya tula match khelma bak dang an nei to boxi lo awangin an home ground a champion no moi hi an choi arem talawa chuwangin Palace mola hian an choi ta ani ama ero chu alom na hunan man huna chuan an mani khelmola ngei te po an choi non le theidon an ni hian tun season Premier League a hian red card an choi mi lawa penalty atangin goal an chhuwa mi lo boka chuwangin Premier League chanchina penalty atanga goal chhuwa mi lo le red card choi mi lo chunga champion masaber record thar an siam ta ani Arteta hian Premier League player thin manager ni nuwa Premier League no moi choi masaber record siam to bokin invincible champion record te po lo siam to Arsenal a hian Premier League record abet thar ta zel ti hian tun season Premier League a Arsenal hian point somret panga nein point saria sangfal chungin season an kharta a panina Manchester City in point somsari pariat nein pathumna Manchester United in point samsari pakhat an neya palina Aston Villa in point samruk panga nein pangana Liverpool in point samruk an neyani Premier League a hian an kwata pa ngaya chon kan sei photo angin asang palichin hian Champions League an khel theidona mase UEFA coefficient ranking a an chet hajar zawin Champions League a kwata pakhat an nei bela chuwangin asang palichin mai nilovin asang pangachin hian season thara Champions League an khel thei pha Liverpool hi an van nei hle kwata an nei bel mangtang kai tua an tangani tebula paruna le pasarina Bournemouth le Sunderland te hian season thara Europa League an khel theidona Bournemouth big pay chon an club chanchina European competition an qualify voi khatna ania antan chuan tun season Premier League hi an club chanchina an man that ber tum ani tebula pariana Brighton hian season thara Conference League an khel theidon boka ti chuan Brentford Chelsea Fulham Newcastle Everton, Leeds United, Crystal Palace, Nottingham le Tottenham te hian season thara European competition khel lovin tual chungin elna chau an khel theidon ta ani Premier League a hian team somni anin elawangin season tluanin team in el zongjong tena match an khel bel khom hi zathum somriat ania
hetatang hian goal sang khat somli panga lutin match tin goal ni point pasari panga lu ji angani tun season Premier League hian top scorer hi Erling Haaland ni in goal somni pasari akhunga ani hian tu nai season li chunga voithum top scorer choimoina adonna anita a Premier League a chuan tu nai chawa Haaland aya goal khung thei player dang an omlo best goalkeeper David Raya thlan ni in ani hian clean sheet voisom pakua la ya neya Spanish goalkeeper tha hian tun season a Premier League match somthum pariat hi a khel kim lova match na hnungber a khel lo awangin match somthum pasari a khela hetatang hian match som pakua goal aveng him David Raya hian season khata goal veng him tamber choimoina Golden Glove hi a zonin season thum chung adongta a season liamta bika khachon Nottingham goalkeeper nen anin trom ani Manchester United playmaker Bruno Fernandes hian assist anei tamber awangin assist nei tamber hnena an pek thin playmaker award adonga ani hian voisomni pakhat assist anei kan ti kha Premier League chanchina season khata assist nei tamber record thar apuitlin ani Fernandes hian player of the season choimoina po alo dong towa heiba ka hian Football Writers Association player of the year choimoina po dong to in tun season a hian English footballer player mal cha tha choimoina sang angte chu Bruno Fernandes hian ahui de uvekani young player of the season a hian City player kumsomni pakhat mi Nico O'Reilly thlanania he choimoina hi player kumsomni pakhat chin hnuailam che thabera an ngai hnena hlan thin ni in chu choimoina chu Nico O'Reilly hian phu takin adongani tun season Premier League a hian home team chakchiang ber chu Arsenal ni in season tran tirlam ni kum August thla khan singa fain an mikwa Leeds United an sopa away team chakchiang ber chu Nottingham ni thungin kum in April thla khan Sunderland muala singa fain an chakani tun season Premier League a hian match khata goal lu tamna ber chu nikum December thla Fulham le Manchester City in machon khani in kha match khan City hi golnga golin an chaka tun season a hian chakzon reiber chu Aston Villa ni in azonin match riat an chaka tlom lo zon reiber ero Bournemouth ni in match som pariat chung azonin tlomia lovin an kaltluanga season chanulama hian azonin match som pariat chung season top ni thlengin an tlomia lavani chumi le lama chia chuan tun season a hian chakzo lo zon reiber chu Wolverhampton ni in azonin match som pakwa te meu an chakzo lova match som thum pariat team tinin an khela achan ve chu match som pakwa ani awangin season chan ve zet angvel chu Wolverhampton hi chakzo mi lovin an omani anni hi tlom zon reiber po annia azonin match som pakhat chung an tlom zar zara anni aya tlom zon rei tun season a hian an om lavani tun season Premier League match entu nei tamber chu Manchester United in Burnley gol thum gol nia an hnena match kha ania season tirlama United match kha ani kha match kha Old Trafford a khel ni in mi pui sing sari sangli zani somnga pasari an pung khom hemilet ling che in khel entu nei tlem ber chu Bournemouth le Burnley te nikum December thla anin machon gol khat ve khunga anin ne tok tum kha ania kha match khan a hmuna mi pui sing khat jasari somruk pani chau an pung khom ani English Premier League atang hian Wolverhampton Burnley le West Ham United te hi an relegate a West Ham United hian season thara chuan Premier League ni lovin championship an khel angai ve don ta a Tottenham ero sikhat faya an match na hnungbera an chaktak rama wangin van nei takin an him ta a season thara thatharin Premier League an khel chun zom thei don ta ani English Premier League hi kalsan vele ta ila tukina khan USA a Major League Soccer khel chun zom ni in Inter Miami le Philadelphia anin machona goal som te meu alut he match hian Inter Miami hi goal ru goli in an chakani team pahni te hian hat-trick siam player an nei ve ve a Philadelphia lama hian Milan Iloski an hat-trick siamin Inter Miami a hian Luis Suarez an hat-trick asiam ve bok he match hian Lionel Messi an goal khung lo Marcela assist voi ni anei ve le boka ti hian Inter Miami hian July ni somni pathuma an match ma bang ma saber an khele don chawa chu wangin tukina an match hi World Cup ma a an match na hnung berani World Cup anai to sia Lionel Messi po an dim zual ta dewa he match hian Messi hi ain liam dewa chu wangin mini samsari pathumna an la chuak Messi hian Argentina tan fit thataka har satna nei lova World Cup khela du sia Inter Miami po hian aduna za sakin thak tura angenna anti hlotlin saka goalie ve khunga an lain ne tok lain an superstar Messi hi an la chuak ta ani ti hian Messi hian kum ina World Cup ma in match som paruka goal som pathum khungin assist pasari anei tela match som paruk atangin goal contribution som ni anei Argentina tan po goal thok chuak chunzom le ngei tura base ngam turin akhosa ani
kan topic nun hung beratan BBC na transfer thuleng atarlan te hi soita ila heta hian melin tar langin Manchester United chun West Ham United midfielder kumsom ni pakhat mi Portuguese player Matheus Fernandes hi laklu antuma ani hi Arsenal le PSG te point laklu antum ma se West Ham hian amanatan paun maktadoi somriat tal an phut thunga aman hi atlom lem lo Sky Sports intar langin Manchester United chun Atalanta atangin kumsom ni paruk mi Brazilian midfielder Ederson hi laklu antuma ma se player man chungchanga team pahnih te hi anla indoor fel lei thei lawani Football Insider intar langin Tottenham chun Argentine forward kumsom thum pahnih mi Roma striker Paulo Dybala hi laklu antum dona Dybala hian Tottenham hi azam du don MT ero hriat alani lo Team talk intar langin Nottingham Forest chun kumsom ni pathum mi English midfielder Borota na khelmek Hayden Hackney hi laklu antum Fanatic intar langin Fenerbahce chun French international Randal Kolo Muani kumsom ni pasari mi hi PSG atangin laklu antum dona ani hian tun season a Tottenham a lonin a khelani Team talk intar langin Tottenham captain Cristiano Romero kumsom ni pariat mi hi Atletico Madrid in laklu antum le don France chanchin butan tar langin Crystal Palace defender poimo kumsom ni paruk mi France tan kumin World Cup a inlan tura kau zinga mi ni bok Maxine Lacroix hi tuni puilaya Crystal Palace chuasan ngei tura ngai ania Premier League club lian zok engemaw zatin an hel mek ani Portuguese chanchin butan tar langin Tottenham chun Benfica Ukrainian goalkeeper kumsom ni palimi Anatoly Trubin hi laklu antum Ole khatichin kha tun tuma kan topic kan soizaw theina chu nile photro se